Novo u ponudi Fight Stuffa MMA Elite. Majice kratkih rukava već od 199 kuna, kratke hlačice 249 kuna, hlačice za borbu 299 kuna i hoodie 349 kuna. If you wanna fight, fight with style. U subotu 2. svibnja Fight Channel vam donosi M1 Global 57. Atraktivnih borbi u ovoj ruskoj MMA promociji nikad ne nedostaje. Ovog su puta glavne uloge namijenjene teškašima. Poljak Marcin Tibura drugi put brani naslov prvaka. Savršen omjer pokušat će zadržati protiv Njemca Štefana Pueca. M1 Global, subota 2. svibnja, uživo na Fight Channelu. Novo u ponudi Fight Stuffa, Venom, najpoznatiji brend borilačke opreme i odjeće. One Team hoodie 499 kuna, majice kratkih rukava već od 249 kuna, štitnici već od 99 kuna, bandaže već od 49 kuna. If you wanna fight, fight with style.